Ke nna Nape Maboki re bana ba ga Maboki re tswa Mamoni ga botse ga botse re tswa Mogorwane lapa launch re tlile ka mathata a lapa la borena nna re ne le kgaitsedi ka lapeng kgaitsedi o kwa mafelelo wa mathomo o ile a robala se a nyala jwale wa mafelelo a ya nyala mosadi a fetše monyala 2010 ka di 30 tša September ka di 30 le di 31 ya ba lenyalo jwale ga fetše monyala ka January 2011 o lahla ngwana la batho ga re gotsa gore jwale ngwana ya batho ga o molahla a utlwe gore ngwana o šetše a kwetše ga e mongwe wa kurumane ga e tla nae mma wa mmotša gore a jwale e kho wa kurumane o oketša kgorona ke 2011 a kere jwale 2012 o tla le mongwe gape mosadi wa bana ba bantši jwale mma ga fihla re a makala ka moka gore a wa kgaitšedi jwale ga ntho go direga jwa ka gore so mosadi ga e tla nae o tlile nae ka polelo ya gore ke mo nyalela abuti a ke la go robala ka moka ra ya mogela jwale ga šetše a dirile ka mogola 1 2 3 ga mosadi ela tswelela re re ke yana mosadi ela re ilong go monyalela abuti ya wa re awa kwaka jwale polelo ya mosadi ela banna ya re tla ba ka gare ga lapa gore re rakilwe ka gare ga lapa ga re itšano ga re sa ya re sa tseba le gore badimo re phasa kae moselna o ile ga a tsena le bana bao ba gago ba go le bana ela bola ke tlala le ngwana kua a tlhaka a ntšhantšula gore yena a se yena setlatla yena o ngata pulumase a tla fepiše ke mang bana ba gago ba baka yena o monyetše ka 2014 ka di 14 le di 15 tša September jwale o thomo o tla ka lapeng ba re o tlile o dula ka di 2 tša January 2015 jwale motho ela o tlile o re tlabile o dutše January February March April ke ga šetše a re mmane wa moloya ebile ba ile ngakeng yana le kgaitšedi yake a ba fihla mo ngakeng gomme ba re mma o mo lešitše nalete le namapudi lebile ba senya letswa mma o tlile o gafa a wa re ile a re kgotsa gore jwale mma o gafa ge molato e leng ba re o mpolaela mosadi gante ngwanyano o sepetse le mokgotsi o ile mo ngakeng ngaka nse le yona ke ngwanyane a fihla mo ngakeng gomme a ba phekola ba mmotša gore aowa malwetši ya mathata a ra aowa a senke ka botša monne gore ke ne malwetši ya mathata ga re fo gore ke mmago monne a ka ke lepodisa o ne tšhalete o tlo go patela tšhalete ntši aowa gape le ebile ba tišala gore ke mma jwale ba tlilo ntšha polelo e nngwe ka di 27 tša Aprele gona 2015 ba re ya tlilong go ka mokgekolo wa 102 ba re o tlilo tšhabeša jwale ka ngwana a swere ke letšwa o tlo re raba ya tlilong go mo woka gatle re tle re mo gae ka magare ke be ke le lesiono ka nako eo ke ile ka re aowa ke nna gape ke nyako kwa tabe ya bana ba ga ke fihla kua ngaka e tšea lepotlolo la pirini ya kgaitšedi yake ke moka kgaitšedi yake o thetha le ngwako wa ngaka a enwa ngaka e re batamela ko go tlhabele o ntlhabela ka makhura kgogo a senego selo ke itse ge ke tswa ke tla re ukametše noka ya ngwaritse ka mmotšiša ka re kgaitšedi ya re mma ka re a ngake ga go a itshepa na a raowa a ke motshepe ke moloi ke fo ra o ra bolae mmane hebane re tša re tshela noka gape ka mmotšiša ka re kgaitšedi a letswana leo la lena le be le senya ke mang a ra wa ngaka e nthetše e nnetše e tlile mo ya re ke dire so ka re tseba gore letswa ke sefo le a sefa ge le ile o hloka mokgekolo o tlo te tšhatšarela aowa go netaba jwale ga ba sa nyaka mokgekoloela nna ke mmerekong ka nako ewe mokgekolo ka gae ukente ke tla gae ukente ke tla gae kore ke bala taba tša 2015 re sa tlogetše tša morago wa nkwa ke re itse ga re fihla mola go re kgotsa 2015 eo ka August mosadi ela o founela ngaka ene ela ba re go ke mosadi jwa o re o se kwa hlonya ka tšhalete ga monna ka gape o ile ka kotsa koloi o ja ka metšhene o buša moya ka metšhene ngaka e founela nna ke thomo o makala gore nne nna
ka gore ke boletse le motho o furugo a botsiša ka mmago ngaka e tlilo ntla ba o ra nna gore a mara o le botsitse gore o ba bakeng ke re aowa a ke re le re o loile ke mmana a rai o lo yona bo gona ke tsotsi mosadi eo wa kgaitsedi ya lena ke tsotsi ke tletle go botsa bathuši ba sa etla aowa ke homotse a ke šetse ke homotse o a bua le yena o a mphounela gore a mokgekolo o kae ke re a o gona gante wa e o e ranga ka gore solo o ja ka metšhini o buša moya ka metšhini o wetse ke kotsa koloi o re ke santse o rialo ka gore bana ba ka ga ba sa ja ba tšhalete e felela go ngaka ga o bo tšea solo o mo iša ngakeng o bo sa tse gore ngaka e nyaka tšhalete na ke nna bjale ke a mmotšiša aowa ga go ne e karabo re napile re a humola ga go ne taba re itse ga re šetse re ya mma ga a gafe ga a re selo e tlo re ga e re September nka fore kgwedi ya ka mafelelo ya August motho ola wa bajwa kgaetšea ke gore go nna gore tša mo iša sepetlele ke re aowa jwale ga ke mo iša sepetlele moloi ya ka a šale le mang ka re le re moloi o tlile o gafa kgaetšea ke gore aowa jwale ke ria jwang ke re bitša ba gabo o biditše ba gabo ba mo išitše mo ba mo išang a ba boa o a mphounela gore gape ba re ba tswa poleke ba fore ke boloi ba re boloi jo bo tswa kae aowa ba fore ke boloi mme mosadi šo wa lla o re ke mo iše sepetlele ke morwele ke mo iši o morwele o mo išitše sepetlele ge ba tsena ka sepetlele ba mo tšea lepanta ba re he ba re aowa a magolo maletši a ba re a magolo solo wa buša wa mphounela gore motho ela ba re maletši a magolo